Nay, sabidong mo't day tay gemuka ka. Agsabido nga kaon, tapasig apan nakapaay kan ayat ni masagsagrap kao. Anya? Laklagayan kan, ayat pailaan ti pagparparikutam. Ay unay daytan kaka. Sarbag kayaw akabalay kaw. Anyat problema yon tay. No personal na gamit. Saan nga bibiyangan? Dito'y lang ti pangidul-duli na kiti sa gaya ikaw. Nawang mo dyan. Nagipanan niyaw. Ket no at dalita buok yaw. Unay daytan kaka. Sagutan na kayo gagayem iti may sa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Inggagaraman mo saan, daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kaniti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O neretan kaka. Naimbag na oras yung amin, papagayam. Sakbay na. Kumablao man pa'y ni Auntie Jor. Thank you. Kablaon tayo man, dagiti sumaganad, dapagayam Herbert Decano. Nice, kunana. Jasmine Rivera, kunana. Naragsa ka panagdengdengeg kan panagbuybuyak akanayon, ma'am. Salamat, ta ada baro nga upload jo. I love it. Thank you so much. Kunamat ni Florenda Kimpaoy, hahaha, mahilig ka ngamin iti napintas mat, kunana. Dagiti agkakapintas sa gamit kun alahas kano. Kunamot ni Al and Kathleen Umayas, always listening. Good morning, idols. Kastamot, pagayam, good morning, good afternoon, and good night. Kunamot ni Leonora Bautista, always listening from Binalonan, Pangasinan. Kunan ni Rod Gabmot, always listening here in Pangasinan. Agyaman kami apo, itiragsak ngay papayo. Kastamat kada kami apo. Pagyamanan mi unay, ti ano siya amang subsuporta iti drama mi, kan YouTube channel mi at Jor Drama Tips TV. Kunamot ni Danilo Calvo, always listening here in LA, California. Ni Roger Arial, makapaikat stress man ang Jor kuna namat pa-shout out po dito Ramon. Inaldaw adumdumngag kami iti drama yo. Makapaulag. Thank you so much pagayam. Kat kunamat da pagayam Elsa Bayubay, Corazon Gazmin, Michelle Abungan. Always listening, Ma'am Jor. Thank you so much kada kayo. Amin na dumdumngag papagayam. God bless us all. Manipod iti Triple R Productions, isagot kada kayo ti Jor Drama Tips TV YouTube channel, ti pakasaritaan arapauluan. Surut-surut naddalamot. Dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Apay dayta, sumurot ka man dyan ah. Diyan na kaila, diyan naman. Nala, dyan Isumot lang isuday ta. Ngimapay, sumurot ka manan. Bakit? Bay amlat tara sumurot tatno adda kaduak. Ay ina, surot lang tamat. Kun amumutan, no pinakanda ka iti papanam, kapilitan apakanen damat ni Jana. Kababain no kasta, mangirarit kayon. Sa apay nagra, saan ka na sumurot? Mapantakid din tatang. Nagpartak mo datan, timudan. Surot latamat. Nang rona pa'y iti ayan tilamot. Kilay bagbagamot, bakit? Sige, mapanak mo tayo. Orayan na count. Nay, saan kayo amang mangan? Naawisin da kayo ah. Unay mo na saan ang mga nakunamon, bakit? Basta saan kayo amangan? Naawisin da kayo. Saan matadakas no patganda ti awis ti panangan nanang? Nagalas ti aramid jay adem. Surot no addalamot. Apay di kay mabaen. Isu naman ti agawis. Awan anyaman na no da kayo laeng ti maawis. Tirigat na katadamot ni Jana. Amuyo mo ti kinaado ti pampanangan na.
kababain, sapay bimalbalasagan. Saan namat ngay bilbilang abalasang tibagina? Ay uray pay, baro, balasang, tomboy, wano niya pay dita, saan kumanga agmiron-miron iti sabali a pagtaangan ta kababain. Ay, nagado ti pampandangan na. O, naimot daytan nanang. Kontrolan namot kumaa, no aday ti sabali a balay. Sagpaminsang lang mo. Isabayan yon. Anya sag paminsan, kanusurot-surot a kanayon, nang runa pa'y no dapasken, pagayat na ti sumurot. Natural daytan nanang. Makan daytan. Ay unay daytan. Diyan na anak. Gusto daytan nga panagpunggam. Namitlaw. Tagtagal tatang, magustwak ti sagana da. Kababay. Timakder da amin na yun. Datalangan tinabatay dito ayan tinamisaan. Ni tatang man ano kumangay. Nalpas da nga rudang, di tumakderdan. Sa anak pa nalpas. Di sa anak pa'y ang makipagtaktakder. Wala. Mababain ako na anak. Ni, apay at tumalangkyaw ka tatang. Kit-kita no damang sip-sipot kan ka. Oray man muleng-lengan dak. Anya ko ma. Inawis datamot ang mga di mangan talata. Narigat mat, agin ko na tatang. Ibagbagak ki din anabsugak ng oresan mag. Iso ang mga anak lata. Anya. Unay daytan anak. Inton maminsan arumwar ka, libasa mon. Ay, kababain day ta. Sa bagay, makanlang mati pangibabainan na kada tao. Nasimpay, nagagat mo daytan nga anak ta. Ay, diyak mo. Bimababayan arawot. Ay, tangiwat mo bakit? Sana maalay ti kinababae wano kinalalakay ti naima sa pampandangan. Naimas a pampanangan nga. Kinarawot ko nam ah. Bakit? Anak mo na ita, di mo dildilawan wano uyawan. Talaga adilawag. Tapakay babain ang dayta. Ay, no siyak. Marunawak itibaen. No ibagada a buklisak. Ay, unay daytan kaka. Naimas ti si datayo itana na. Wan, ngam saan apunsyonan ti pamay amangaan. Tas sumangpet tupay ni manong mo amangan. Itababaapan na o ibatyam. Ninanang mo. Diyak pala nakarugrugi amangan. Bilbilinin ako nga batyak ni manong. Unay mo daytan. Awan kastay ag sigurado. Ay nanang. Naimbaglakit din ta sa anak kasintir. Tano sintirak sa anak kun amangan iti makalawas. Sika pay mat. Di mo maibturan ti saan amangan iti inuras. Saan mo da? Ninanang mo. Nalabis kayo mo. Ha? Karugrugim amangan. Awang mutan ti karga tapinggan mo. Ay nagalistukan. Amo yung tananan. Awan sayangag akan ito. Concentrate. Focus. Itanyaman nga aramidem. Nang runa no iti panangan. Ay just kay. Nakapokus kang agpaiso iti lamot. Unay daytan kaka. Nanang, rumarak. Inawis nak ngamin ni Nana Berta itay nasabat nak. Adapas kanda. Mapanak mo't ka na. Jakpat yan, ngay nawis da ka. Apaya diyo pat yun nanan. Agamak da mangawis kun ka.
Taado ti panpanangan mo. Napartakak lang ang mga nanang. Anya napartak nga bagbagam. Oray la maminpat akargaam ti pinggan mo. Ni, namindwalang mo tanang alak iti napoy nanang. Iti punsyonan ti kunak. Disiplinaam ti panpanangan mo ijay. Tano ada makasipot, kababain. Nagmirunto pa'y dagiti daduma makipunpunsyon nanang. Di mo tuladan dagiti miron iti punsyonan. Apay tuladan ngay. Mga naklatamo tayo ti kayat ko. Uray mamimpat, no iso ti kayat ko. Jaske ka nga ubeng. Anyalangan ti papapanantikang ka naman agadaw. Papanantikan ka na ni Jana kung ayaw nanang. Di tabagi na Mas daawak. Damagon pa ilan ni nanang no papapanantikang kanag. Isong araw na nagdakkel tabagi na. Kasla insaltek ako ribot. Ha? Ni Manong Peter Mot. Oo, sana dagas timbagak. Pakakitaan, anasalon at ka. Mayat ti magbagim. Hustaw ti ko na ni Manong Mau. Kasla ka insaltek ako ribot. Awampay sikat mon. Nagdakkel tabagem. Nagaduntumot ti panpanangan mo. Kitaan na kami. Ni tatang mo, ni manong mo, ni manang mo. Nakakutkutong kami. Si kalati kasladram ti bagbaginan kadatayaw. Dahita ti pakakitaan iti... Wanan, rawutat. Nay. Uray ta nagagata mo ng trabaho. Ay, Jana, pero sintir mapagsasaritaan lang mo. Bay amon, tapno kontrolun nanton ti panangan na. Oh, nailakit kami na ita pampanangan. Sa bagay, saan tayo ang mabanglesan nanang? Tanda ni Jana ang mangikisap karagiti sana may boss. Unay daytan. Nay, nakarubwat ka mat Jana. Papanam, mapantayin nanang. Ijay anniversary danti Aida. Aywan, anniversary da gaya mita. Umay kayo ka din nanang. Kawan Sige, agrubot kayo, unto muna akong. Anya? Basta umuna akong. Tapnawan makakita iti panahan ko. Dilawan dak tumanang. Ay, kontrolum anak, takababain ka nagiti makasipot iti panangan mo. Ay, unay daytan. Saan sa mo ito na makatakder ni Janet? Tinalaw busog na. Nablabsog. Nabladana, yan na. Ang mapakunailan. Rawot. Sana mabsog ti rawot. Nangagmaulakay. Day, Ibagbaga dagiti tattao kontra iti anak mo. waling nga raw. Dildilawan na ti kaano ti makmakan ni Jana. Nagrawot tumot. Di mo mat ibalbalikasan abakal. Kat isuma ti pang diskriber kun kuana. Nga maday adenggain. Ado ti pampandangan na ko namlatan Shortcut nga raud. Rawot. Olay san bakal. Mapankakit din itayan na. Taibagam nga agawi din. Tane, isun ti sipsiputan dagiti maritis at tao. Ay, just kay. Anya ngay ita. Awanan ti mangawis ken kata nagrawot kamat. Ay, bakal? Ipimpinom mamat. Saan mo nga ibalbalikas ti rawag? Anya ngay ita. Mangmangan ka nga minakasla baboy. Ha? Olay daytan bakal? Ipinom mamat. Kasanupay lang ngay pinok. No, itagalog ko kat baboy mo lata. Mang panunod ka ano kasano nga ipinom na itabalikas. Tapno awan masaer. Nala, kastulangan. Kasla ka mang mga na
peg. Na, saan mo nga ron nga iridis? Tapno pinaw, ti na kay bagana. You eat like a pig. Bakit? Nasay-saya at mutlaing no lamuyutam ngay baga. Tapno saan na makasair ko na Nalalala. You eat like a pig, balasan ko. Apay no tuladom jay pusa tayo. You eat like a cat, kuma, anak. Napimpino ba si tadenggay? Oh, day tan. Adik, naituyan ti may bagay kin ka. Anya day ta manong. Anda pasalip di ta kabangi-bang barangay. Anya ngay day ta pasalay. Rinawatan kan pinarta ka namangan. Ha? Ay, kayat ko basta da premyo na. Dakil nga ron ti premyaw. Ay, nakagpalistan manong. Sigurado day tan. Kunakon kay. Nukasta, napan nakisalip ni Jana iti rinawutan kun pinartakan amangan. Wala nang. Ay ke, automatic Nga anya na lang. Ang mga bak. Kaslayo na yung bagamot na narawat niya ading. Apay, di mo am-amu ni kabagis mau. Di mo amaw ti kinapartak na amangan kun kinaado ti panpanangan na. Amok nga madimot no dildilawan tayo. Nasaysaya at laengan ada tayo ti mangdilaw. Ngem ti sabali pa ila atao, tanasaksaket no maidanon. Okay lang, mat amangan ti ado ni ading. Ngamin, hardworking. Nasaya at amangan ni ti ado, tapno ada pamigsa na ngagtrabaho. Wait, punaw ti kunam Peter anak. So, di yung dildilawan ti pampanangan na ta kaasimay. Nala, doy suti ko nayo di isaw. Wan ba kay? Nagagait nga ibabaon. Kan talaga managtrabaho ni Jana. Sa nakas ka na iti anak ti kakaruba nita sanot da. Bayan tayaw ti kasta pampanangan na. Mauman to amang mangan iti adaw. Anya? Nangabakak nanang. Kunakon kat. De nabnabsog ka manan. Pirmiya. Manungay mat tinabak mo. Jismail nanang. Ay nagsaya atin anak ko. Nanang. I-blow out kayo amin. Ha? Bakit ang bakit? Saan pa nga imot ti anak ta? Naparabor pa nga ore rawat. Nga ore ado ti pampanangan na. Nga ore na imas ti pampanangan na ko na kuma. Unay mga kami daytan. Gumarta yon. Tay blot kayo man. Intay mangan iti adaw. Ay, mangibati kamot iti pangkaan munto anak. Sapay managbisbisin ka. Wal. Kasta ti rumbang nga ibagam. Managbisbisin. Saan ka ta rawat? Ay nanila kay mat. Ibalikas na pailaan. Si kamot ita ti manggilaw. Talaga paborito ni Jana ti kaan. Nasa umang manong. Ala, no naimas ti pampanangan ni Jana, bayan nyo latan. Total, nagagait ken naparabor mo. Unay na itan. Ditan gagayem, tinagibusan, ti pakasaritaan anapaulwan. Surot-surot, nadalamot. Dito'y programa tayo. Unay na itan kaka. Agyaman kami, itin ka ipanang tarabay.